Ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council kelarai ban mudui persya ya karai jongka Meghalaya High Court kabom la pentri kam yang jingpin sange kam ya us im kahima melim upa im ainam manik im ban hukum ban penpai biang ya u marmar hakaket ha pentikna ya kani karai hakasngi pale u executive member in charge ilaka pat market uba Denzel Archen ulong baka council kadep merai ban mudui apil persya ya karai jongka single bench Ang ihap fi mentah lawan fi ang hanya song setim ngamla ban sim ko loi tambah takut lah untuk tinggi hanya sim senjang ban buat kat kum ka mongkaput tambah ngendang ya konsep ni to UCM dekat bau legal konsep tambah kimut pania apil ka ikut ni ada baik karai jadi ini dengan yang dosul ngin manang UCM ni nang bi kam sing sekan ki ban apa ya le kan tambah ini ya sim ni karai ni memiliki karai lah para kod ini kalau mereka council keriban real estate di katang saya perintah orang siam buat kampanye sehingga ada plat dulu min bagi orang bagi dia apil yang dikatakan kes ini ya lihat ni apil sah tadi jemben menurut ke council ke real estate yang PMI nama ko sibuk puragan namun tasi Indonesia ni saya examen kita lihat mana dia income dia kat bagi council saya have you discuss bagi council ni di session senjam beriban sim ni tak ada yang mau menang lah sim mana long pi apil hai yang pilih itu decision bagi ada single bench ke kita kibat kai ba pin rakyat I'm bertanya tanya mengenai itu mobil ke hantu ke decision lah pun ki you tinggal hamil pilih itu mobil ke main ini nak tu decision ke dia ke Act of 2007 bila orang macam niat dihor buat outside di hanya zaman bahaya kata lalu pin apil pokok pasal ingin file ke Allah sep kuba i mila kan harus sih yang lah aku lagi nak trilang pakai district council kita kek tu pi benda pi kuat menteri lang bandai tidak dulu kapur hi nak isu bon di notification ni nak court hearing hi ikituki regulation dingi bi violate yak to kawan it share te do kapur ila ada admit ikam object you want participate at the hearing ila ong ba insio how much kawin ni syukur ti ila thoi kata ro nei ikam le te bonong bai tilang te do kapur ila ai chance ila ai demand notice ba budli ba inwan ya tilang te menta inong ya tilang dingim non comment i bonoi ta tangba kai action ba kai reply ni pha de kalau kami hap ni ba kata ke ko menta de ko mun suang ila ong alusi na notice na reminder te la bon ki ge mi sim nga sim hearing lu te la participate ni kata ka yu ka khamlong ta so kutu ko poin sinjang ban sim ni kutu ko jig siu boleh bayang siu how much lah siu me kam sim kada ho ong mi tilang menta fi ka kambat ga deeds kalau ko mai dengan ong ne de menta ngi hasim sinjang kum ga authority ni suspend ni bagi ngirang le inquiry te ngi hasim tak sinjang nomor ba ngi hale inquiry kita ki financial regularities burang ko hima but ni himaru haji siu ni but hima menta ngan ke financial report ngi yo nagalen hima ka baong ba buon gi ipisa ki ba kami abai halajar ko ngwe hai ko ngwe ngan chu mathai no yo munin ngan chu pli pi ni mo pegini financial report mi yo dong sinam ajar san akun real ya kani inang chu yo munin mo ya tu bagi suspend krehi ba ikam comply yaki rules regulation nyongi ba de kawan it share matusin apo porken media yung ba kade kawan it share kade resolution are kawan it share klain ko puri ba don apo sanan pisan yang sana tu fi accept but fi kam challenge fi sana ya ta condition number 8 tem tak nu fi ong ta condition ni ngim num puri but part payment nu lale part payment issue de token ia ya ta kawan it share 10% ni MJI yung masa exam tama kamamla long masa exam
Tamato ngankan sekali ke financial report mo kani yung inap kung gini mentangin ong no. Baik, ya jing ni juga market tool ke basikror khalai lak khalai lak ra hajar sanspa atho re hak leja 97 lakh 42,560. Baik gini kami ha. Kapisa baca kalau hadu khasan lak repusan hajar kendai spa report taruh di market tu. Kejing ni jongkalan revenue katkum kirisi kalong 52 lakh 19,800. Re la record haleja 26 lakhs 9,923. Kini ada orang kami smash. Kebahagiaan lah. Kejing pulut hak development ke bolong 34 lakh 65,037. Mundan ki receive book ne ki invoice pencisya yang ni kejing lot tu. Kejing pun kojo ke bakot hadu new pukundai lak 39,300. Mundan ki kot kisla ban pencisya yang ni kejing pulut tu. Mo. Kejing ai wai ya gayo ke basu ai hakimentri mo bros kata ki ai hakimentri tolong 1 crore 25 lakh. House nam ajar pesan atun rio. But hak ke bakot public tender house nam atun rio atun nyo kapoy do arkro nyopo lai la kejing appear hadu sikrol sabu prala no kejing pulot klem penbiang ki kot kisla ka ban kersya ka kot syaka lai kror lai la prapo jar aspa atho ini ni report orang sio mene tiga kisungi ya kan ni te padanim tadi ko yo ni nulu acting kosong ta kia dia kuai yang lain joki, tambah kini di kam kita, mo penolong dia opet ni, boleh mengi kini, tengah dekat kes pak keritang itu di regulation bila ni, maka semua tu proceeding ni semua ni, dekat kod lah airline ni itu tinggi hadiah pada yang kita rai, tengah kalian jongi, kita lagi abisi mengenai song, mengenai semerah, mengenai order, mengenai minus ni, bangin appeal na prepare na doon.